Malaila mali e aho e ki mo lele e tonga kotoa fia ke ho tritali lele ki mo tolu ki o mo ngahi o ngongo mo ledio kai o ai televisione tonga ki he hawani i he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Amanaki ke hofi i he tuapule lulo wikeni e whalea lea ki he ta o whaoni. Le koti potu ngawe a koe maaka mahulu atu e tahaono i eola sivi whapule angai whomnima i hono toi whakahoko ni tau ko si hilia ai tau e tolo. Pea whakapapao ni he potu ngawe takmamata e kawa toi pea tongani ki whiauhi Filimisi Pasifiki neongo ni os whakaha e wakai i o mga tuunga miheola o whiauhi ko i tau ko o si. O kuto i eipe ngahi tala noa kehe na yangi tate whito i ta wakai ki ngahi o ngongo mehe malai o sipoti kai o maa e to o ngā oi ea. Ko e wakai lewa ene ki he whakai ki iki, ko au liliani polutele. O ku amanaki ke hofi e he ene a fio ki ngtupo uono e whalea lea o tonga ki e to o whalea lea wanoa wauno. I e hawhi ia ai tahataha pongi tu apule lulu o i wikini. Ko hono whakapapau i eni mei he whalea lea o tonga hi pongponge ahoni ka o kumahino ko i hou e ki no pele toko tolu ko whakapapau i tēnā whakahoko atu ki he whalea lea ai wholofola mei he taloni. Ko e whakaiki ki o talanoa ko ia ki e houani mo Petip Lake i Lolahia. Pehe me ofisi o whalea lea, kono lau o wholofola me taloni e whakakato ia e ho e ki no pele e toko tolu, aia ko no pele whakatulolo, no pele lasike mo no pele fohe. Neongo e ni e toka mata he aho woua o i mahina ni, ka koe toa pule lulu ka hau ai fuafua whemea aki pe whakataha ai ho eki me mipa whalea lea i whalea lea o tonga. Ka manak whakaawa e ni ai whalea lea, hilia ai whili lahi i nove mata uku o si, o i kunai ai toko waono i he kau whakafofonga o i kakai, mai whakafofonga ho eki. Mahino me ola o whili whalea lea i nove mā, o toi hupe foki ki whalea lea ani ihi o ho eki no pele, mo ni ihi e kau whakafofonga o i kakai, pea ok i aia ni ihi me mipa, koe hufo o ki whalea lea. O kau ihi ni ihi fo o e whakafofonga kakai o Tongatapu no, whane fitu wafe, koe whakafofonga kakai o Tongatapu walu i leam siswha, ha pai taha ua Simone Vuki, ha pai taha tolu e safe hema Latu, wawao taha nima toke tā alan tangi tau, mo whakafofonga kakai o yongoniwa, la tai whaingata a tangi mana. I hau e ki no pele o kufo o wai ki whalea lea a no pele ma afu, mo no pele ve i hala. Kai ke he e kau i ngahi asenita ngāu e a whalea lea he aho tōpule lulu ka hau, ahono whakafuakawa o i kotoa e ho e ki me mipa o i whalea lea, pe he ki ono fili o i sea o i komiti kakato, fili e sea e ngahi komiti tu uma o i whalea lea moho nau kau me mipa, fili kau me mipa o i puate wahenga mālolo o i whalea lea, moho noa lea i ai tohi tali ki he tōwhulafula hufi ene a fio. Kai ke he mahino pe koe hokat eni ai whatungia e whalea lea, hili ai kakato mo maopo opo ai ngahi whakanofo, mono whakafuakawai o pale mia mo ho eki minista o kapneti o ene a fio. Ma ai o ngongo ale teo me televisione Tonga, ko au Petip Lake i Lolahia. Kua tukuangi mai i he ahoni he potu ngāwe ako moako ngāwe ai ola o sivi whakapule angai whomuni maa, koe ola eni i sivi whakapule angai tau ko o si hili hono toi whakahoko ai sivi whomuni maa tālumi hono whakahoko whamui muhe wanoa wataha, wahe whanua tōpō la mai whakaiki. I he whamatala kutuk mai pa me he potu ngāwe ako moako ngāwe koe whanawa koe tō taha whetolungia wataha nei sivi he sivi whakapule angai tau ko o si, pia koe ola ko o situkuangia tue ki ngahi apia koe wawalu nei kau he sivi whakapule anga koe ni. Ne toi whaha me potu ngawe ako, o i kai whaha i he olani, pe o kulama pe i kai lava e tamasi i pe koe tāhine ako, he o taktaha pe api ako mo ene ngahi makatuunga o hiki ki he levolo hoko. Koe ola pe o tukuange, koe ola whafo i le soni, aia me tōtaha whetolungia wataha nai sivi, ne le kote he potu ngawe ako e maka mahulu atu e taha ono pe koe ni ihia, o nau mau e maka koe hiwa tolu ki he te au i hefo i le soni. Koe maka mahulu atu e taha ono koe ni, ne i kunai ki hako malunga a Tonga, ai maka distinction i le soni tauhitohi, pe koe accounting, le soni ekonomika, le soni fika, le son sainisi, le whakatonga,
lea whasiapa ni mo lea whasiaina. Ni te whaafoki pa me pot ngai ako ne iai mo toko taha me kau sive ako malunga a Tonga na ne maua maka mahulu atu pe ko distinction ihele soni whakaatoa e nima pe ako i toko walewa na anatakiwa ihele soni he maka mahulu atu. Lea toa nine hulu ni hake mo i kolislavinga maali i he maka mahulu atu hele soni tau hitohi pe ko accounting pe he ke kolis kun salo te ihele soni tala noa lotu. Ko api ako pe taha i he si whakaatoa e form nima na ea uki he maka mahulu atu i hele soni lefa Britania aia ni whaao pāsia he ako malunga vavau. O mahino pe ko api ako e wavalu ni kau he si whapuli anga tau ko o si pe mo i kau siwe toko taha whetolngi awa taha ko e holo ia me toko wafe mawha hiva o i ta wafe wa taha. Mai ngonga li teo mo televisone Tonga ko au vai whanotu Paula. O ku te egi pe haola i whāta tono i kau polisiki e hia e ua tukua ki i koe tā mate pe whakapō. O ku whikau aki eni mo e malolo ai tangata eiki ta o walo nima miha asini pe heki he whewhine tau whawha i e mahina ko ia ko ti sema wana wanima. Pe he toko ni komisiona polisi te vita vai lea kua kakato eni wike e ua. Mo te eki peke iai hataha, pe hani ihi e puke mo whaka ilo whikau aki mo ngō hiani. Koe ngō whakatuta maki kehe eni, ni hoko i whitu kehe pe Tongatapu o tupu ai i malolo ai ngō pekiani. Ne mga tūnga hono kamatai o whakatatolo i kau polisi mi he nau tukua ki koe hia ne whakahoko ki ngō pekiani, hilia ai ola o sino, pe ola eni o sula ne whakahoko ki hona sino. Neongo eni, ka kukei hoko hoka tu pe whakatatolo i kau polisi mo i kole ai pe ki heka kai o whanua ki ani ihi o kunau mauha whahinga whakamatala whikau aki mo i ongo hiani ke whetu utaki ki he apitanga polisi o whitaha pe ko i telefoni hiwa wua ke tokoni ki he whakatatolo o kunau whakahoko. Pea o kutula hoko i pea kau atu a tongani ki he whiauhi Filimisi e Pasifiki pe ko e Miss Pacific Islands Pageant ai o omanaki ke whakahoko i e mahina ko ia ko Whepueli i Nende Fisi ko hono whakapapau i eni me he pule lahi leo e potunga hui takimamata i ha whakahiki eke makehe mo ngongo ko ia ai ledio mo i televisone Tonga. Vai whanotu pola mo i whakahiki iki. I he whamatale pule lahi leo e potunga ui takimamata ne pihea i e whotui ka wailea ki he ngoni. O lorong te uteu mawhana te e whine mui Tonga na ane ikuna e whiai Filimisi hei lala e tau kua o si, a sias ana tau mo i peau ki ne whawhunga i ato tungani ki he whiauhi lahi whawheitu uni. Oku te kaua te a Tonga i e whiauhi kone Miss Pacific e tauni. Oku lolo Tonga le i pea te watu ai COVID na whana toka ngai kina e ai ngai te whilawe i pamoia. Oku oi pea manaki le e whawhonga i le ta Tonga i whiauhi Miss Pacific e tauni. Oku no whakatoa ia. Oku Tonga le e potutu. Oku papapau i te kaua te Tonga i Miss Pacific e tauni. Ko e whiauhini whahoko ia he wike uloaki mo wike ua o Whepueli o tataki e Fisi. Ai e tō whalawa te Miss Hilala pa mo ene timi ki e whiauhini i he au wha o Whepueli. E whiau au hea i a tau mo e peau me kau whine mo i kehi e Pasifiki te eki whapapau i hona o tokolahi. Ka au mahino pe kua holo mui a Solomone me he toi kau he whiauhini. Madunga me palapalema ne hoko e whiau he tau ko o si. Ai ni whahame Solomone ne hoko e palapalemani kene ue si ai e tu unga whalala anga hono whamau i o e whiauhi whawhitu u koe ni. Ko e palapalemani ka iai e wālau i he tu unga koe ni au kia i e Miss Haamoa me Miss Tonga e tau ko o si. O behena iai e ngāwe hala i e take kau whamau a ia ka matapule mi Haamoa. O i kuna i he Miss Haamoa e whiauhi kai whikaua a tongani. Neo ngai holo mui ai Otmot Solomone kana e whahai whatui ka wailea ai ki tuk pāpe a tongani ke kei kawatu ki e whiauhi koe ni pa mui amanak lelei o kei lahi pia e whainga maali e o Tonga kene i kuna e whiauhini. Koe e ria no ki pere ngesi ko i ngā koe tuunga koe na iai e potunga awa. Pa mui tuunga koe na iai ai Miss Tonga i he whiauhi koe na toki waha koe tau koe ko mari watu. Ia mai no beto peka tingi matona e ngai palo pare mana e hoko iai o te lawe i tonu. Pana e kaunga tonu ki ai a Tonga. Mea panga pene a siai e whakamatala na si tuku atu whakawhisiare pe me he potunga awe.
ki mu atu e tau kun ko tau si tua me ai o te he ke te kaua Tonga i te au i Pacific o tau ni kai i pe ngai new development pe nai hoko he rotonga mai tau pe pe whakatoka ngai ngari e ke i pe whainga mari e tau te whoki pe o kau i e koro kalama mahino ka teki mautoria ko Solomone ko mahino au pito ko nau kulau timi pe au hi ka koe hangai ko kulau wa ke pe ngai taime ko ia ngai i siu ya i ne malona i ko pe whaipa na whakatoka ngai ngari pe mahalo pe ko rei taha pe ke tau kau pe e ua tene fuhanga reflecte palo parema taku mai ke pe ta kau he ngai ria ko ni ko sai pe sio whakaroto whare po te ngau eki ai ko mo ngai kupu whira la ve ta wai pe ono whakakau e te kau te Tonga neo ai whamatala ko ne rogi tuku atu e kei te kau taha ngahi area ko te whae sio ki ai ko hai possibility ke tau lava i kuna e kalauni a wai whakakau oku kei very high pay chance i tau i kuna e kalauni o kapote tau kau ati e tau tuku ke hanga ngahi kore pa me ngahi whaimata ka koi pe whakakau po runga wai i tai mini ka whakafo o pe ngahi whotu ngā wai hoko pe tai maku hoko pe tai pina hoko pe e whiku o tokotoa pe tau pe mariuri waki pe tau ngahi whotu ngā wai whatatau ke tūku ngā o kuai pe ai pore ilahi e tūku ngā poto ngā wai pa mo e ngahi kutura la vei ke tau ke kau atu pe au ki koe o tau ni paku makatu ngai e whakakau ke te kau atu Tonga whiau koe tau koe. Kei kehe koe kawata tongani ke whiau hini ku whingai akia e pot ngawe tak mamata me ngai hoa ngawe pe heke toko ne whamile mis he lala lolotonga ki hono whapaanga he kawatu a Tonga ki he whiau hilahi koe ni. Ok mahino pe whoki ke whiau hilahi eni pe au poupou ilahi whawhanua he kakai e ngai whanua e Pasiki ai whine mui ne whawhunga i atu honau taktaha whanua. Ne uke i le waheni he vailea ai kakai e whanua ai poupou ke mis Tonga ni o ngai e palpale mani hoko e whiau hi o e tau ko o si. Malo koe i siu koe ako o si lawe i pe he potu ngā oe. Tea moe ngahi sino whila lawe i o ke ngahi whipaki e poupou e. Ko runga pe whoka ngahi tūkunga koe nei ai ki mui e tau koe ni po tau situa mi ai. Ako tui malo koe poupou pe moe uki pe e whai koe kore pe ki kakai o e whanua. Koe tau fo owen. Ako smahino pe ngahi palopare me tau ko osi ka ku hoko pe palopare mai tai milai ke tinga pia ko i tau tolu e tau lava hoko atu e whako koto mia tau whai o te reian ko ia ko kore au whai atu ke kakai whanua hei kai lava he potunga ue toko taha pe e poi mistonga pa mo ki mautoro koe no kumawanga whai hono whakotutu e nahi mea ko ni o whai whakahako rei whatongani tai kau mai po e whanua e ai kore atu ke kakai whanua o kātak whangore mone tau tuku mua ki mui e ngahi mea ko tokotoa pēnei hoko he tau kuosi. A tau kau taha hono teke he koe tau ngau e whakalufua ko nima e whanua whakatokotoa pi. Ta whakafofonga ni o Tonga ko manake ala to kau e ngahi te ipa ko nima ko oe a manaki pa moe tui te tau lava o tuku e ngahi mea ko tokotoa ke ta whaki. A tau sia taha pe ki mua. Ko tau mua ke ikuna e kalauni. Ko tau mua ke whakafofonga i rei e whanua. Ko i pehepe kore ke ngahi siasi kau atu e whotutu ngau e ni he mo ngahi hoa lotu e lawa ufia e ngau e whakahoko e ka paupeke ke kau e iki i hamea e ke lawa o mau hao la lere o hangai te koe lau ko tau tuu whakataha ko pupure anga maalohia nengo ko ki whanua sisi ki tātoro ko ki kakai toko si ka waipe ai tui mo e loto lahi te tau lawa i pe whakahoko e whatongia ko ni. Kai kehe koe whiau whilimise e Pasifiki koe tu aua pe hono i kuna e Tonga e whiau hini talu hono ka mata e tau tahiwa walu fitu ai a koe tahiwe hiwa ni ma pia moi wafe ma fitu. Koe whine mui o ne whawhunga e tatongani he tau ni ko ses ana tau moi piau koe o whiwhine pe ia o e misi lala e tau tahiwe hiwa fitu. Koe whiau hi o kawatu ki ai e whamau i ai ki nau tolu i he whiau hi whaka eke te unga matatahi tale niti mo te unga tu whanua. Mai o ngonga le te o me televisione Tonga ko au vai whanua tō pola. Mo e kakato e pia o ngā hiongongo whakaloto whanua, ko e ngā hiongongo mihi malai o e stipoti hoko mai mo pia o lie.
Ora mo tau ki whilongo ki ko wakaire vai ni ki he mala e o e sipoti. Ko whalawa to e timi tō whitu whawhanua ki he whiauhi tara tō whitu whahako ia I tūpai he whaasinga wikeni he konga e proklama ai World Rugby hi ono whakalakalaka ai sipotini. Nei whalawa tai e whaiako a te pagalani pe mone squati e whatamua ki he whiauhi a tā whitu mo e taha walu ai a oku maua e whangamari e tongani pe whaki ha moa ngai whanua ke he ke whawhekiki ki he whiauhi ko e ngai timi tō ki mua pe Division 1. O ko kolopo whakataha e tongani moha moa, Colombia, pe whoki ki Hong Kong, me tamu ai peki whawhiki ki hasea e whiahi ko ia HSBC 7 Series. Na e teu pe e whanau ni tongani o tak pe ia e whaiako, e te pakalani, toko ni ki aia Mateo Malpo, pe mo e squati ko toko tahaua. E taimne tau ko timi tō ki mua e whiauhini e whangamari ki he takai hono ua pe koe konga hono ua e programani ka lava ki hū ki he kulupu ulua ki ai e gwe ngahi timi tō ki mua ko ia o e mala e tarau tō whitu. Ka ke heu te teo e whiauhi ko ia a mamani ia, whiauhi ko ia ngahi timi tō ki mua ki he whiauhi whahako ki Singapore i he whahau singa ko ia o e mahina ni. Pe au kui kai ke I whanatani e timi hiki me mamafa ko ia AFC ki he ngahi whiauhi ko ia o ku taku ko e tau e niu whemo I kina au pito ai a timi hiki me mamafa ko ia AFC tai whito ke te wake ipu a maamani ko ia ai ngai timi ngai whanua ko ia hiki me mamafa whaha ko ki ha moa I mahina ko e peleri. O ku mahuinga whoki ki he timi ko ia AFC e teu atu koini ki ipu a maamani he koe whenga maari e nau whawhiki ki ai ki he ngahi whiauhi ko ia I he kaha o. O kawa e whoki ai whiauhi ko ia Oceania Championships kai mafoki ai Commonwealth Championships. O ku ia e whengamari ai ke nau nofo I he toko wānu tūki mua ko ia e whiauhi. Ka lawa ke puka nau whengamari e ke nau whawhikiki ai pe I he whiauhi ko e Sporticom ni wari whahako ki Glasgow I he tau ni. Temne tau pena e whaha he whahako ko ia temi a whisi Henry Alder. O ku mahuinga pito ai toko teu ko i ke whiauhi tau ni. Neongo I whemo I kina e tohi mahina ai temi hiki mea mama whako ia a whisi. Koe e whangamari he koe tau who'ou, ngai tau koe ka hoko mai, o koe kai ke toi whiamau e whaiako ke toi rikuluti hani ihi, kono teu ipea ki nau tō ke hoko atu ke ngahi whiau I koe ia I he kaha o. Ka koe mua mai, a ipu a maamani koe whahako ki ha moa, I mahina ko e peleri. Koe mala e pia o sipoti. Ko e wakailewa e ni ki he tuo ngā oe ea, I hona tuku mai me he waa wakai matangi a tonga I whamoto, whakahoko au tu e petelo taulaki. Mole lau maria e hoi ki mole rei ai tonga koto. Ko e tau whai whanonga atu koe ni te tau whai whanonga atu mo e uka ai ku tau ririu e tau tala noa I he tau whai whanonga atu ni te tau tala noa uka mahina e popo uri la ni pia e whainga maari ke ia e moha mana ki he konga lahi ni he o tonga. Ka pate mo mea mai pe ka mata geni o kuai e arota maki uha ku toka I he e rea ngoni o hifo ki ma wao. Pea whai e tokona ki arota maki uha koe ke whahai hifo koe o tonga, ai te tau te tā noa ki ai ki ngahi mō miniti koe ni ka hoko mai. O ia koe whatokanga uha lahi o ku tuku atu e ki ngahi vai whanua o e ongo niua. Ka e pēne tuku atu pe whatokanga koe ni ane hoa tā I he vai whanua koe ia o waha o. Pe ki tahi koe whatokanga hako mo wharei tokanga ki ngahi waka iki. Nei kansere tu ki he potahi ko ia o haapai, kau kei puku atu ki he ngahi potahi ko ia o tere ki Tonga, tere toke lau, kai pehi ki potahi whakatonga ko ia Tongatapu, pea mo e ua. Ai ni makoni ngā hoko mai ka mata hata pongpong, whai tokanga ki au tau maki uha koni ki tau whaka hihi whoa ngā unu hi whoia ki ho tau e ria, ai te reo mai hako, tau te whito ki he potahi whakatonga ko ia Tonga, pea moha uha ki tau whai whanonga ko ia ki whao singa ko ia oi wike. I hao kone au tau maki ki he whakatonga, ai e te kai hawiria o anu mi he toke ngau te reo mai ai ha. Ia ku hau maa whanā ki he kotoa peo Tonga, ai tau whai whanonga ko ia ki he whao singa ko ia oi wike. Ka mata te whia whini tau kei whi au atu me au whia, ko ngahi mea ngau e tau whai te anu sio. Ai e kun tau whai whanonga ko leo, ne o mai e ia ai uha ke wawe mai, ko ngahi mea ngau e taha whai i sio te ki ka uko e hangi koe mea ngau e me Europe. Oku ne o mai uha ke ngofo pehe e ria ko ia o mawa.
ai pehe ki he ongo ni ua ki he pōni. Koe fua mawhana, ea uki he tigiri se ua tolu ai pa maunaro ta haia o ka pau e ua rahi a wala o ka pehe ki he ongo ni ua. Pero kei maala pita haweri i he whakatonga ko ia o i o tonga te kitonga ko maa a tere ki tonga rau. Ko tau whai whanonga ta pongpongi, whaka au pike au whia ngā hai taingi, pia pōpō uri na tūla, whao ke a uha he oua e whia whitau te whito peni ia koe o wawao, whao pai Tongatapu pia mo. Te ua pia makalala ke roa lai mo ea mana ka te whitau ki Tongatapu pia mo. E ua ko fua mawhana, ea pe ki he tiki se sase ua waru wa hiwa e toi ki moko ange whakahoa ki he ngahi aho kuna tau tok sipu au ei. Pia kamata toi ki mawhana mai ange ai ngoni ua whakahoa ki he ahoni. Ka koe, no toi wakai koe ngai vai whanua, mawao ka pai Tongatapu mo eua, whai whanonga te ongo e uha, malawa ki lo lahi pe malawa ke no ngana mana e lia koku wali lanu ni ngā koe, pe e kei whe au atu e whe moi au whia tau te whito ki he ngoni ua, pe ki whakakalaka nge ia whakahoa ki ngā ahapana tau tō sipu ang nei i he uha. Ai e pe ngahi te meni ai whangi ua tūma koka ki au whia pe i hangahi, lahi pe ke au whia. Pea koe toi nāt koe ua aho koe pongpongi, whatonga iangi e toi ki i pōpō ugia ngā nā tūla, lolo lahi, hoko te ua uha, pia malawa ke mo mana, bawa o ka pai Tongatapu pia mo eua. Mo holo ate malohi ai hawiri ki he whakatonga koe ia poe o tutonga. Maha toka e tahi e poino sinima koe me hongo furu, tau maaria hengi e osminte wanoa koe me whaa. Hopo ai laa osminte hongo furu koe me anō, tō ia i he osminte ua walu koe me whito. Pia e tō moe mahina i he tō e taha hiwa koe ki whaa whiawhia pongpongi. Aho e nima koe nga hoko mai ki o Nuku'alofa, ka mata te tō beloa o ke tōna ki whai ke siwa ki ai ke uha lolo lahi angai taimi. Mo iai ha mana i he whalai te ka. Koe tōna ki wha au peke alo Māria tu, mo kei whainga Māria peke ai ha mana. Tuk wha au peke alo Māria au pito at ki he sāpate. Mo mamata ki he fofonga la, foki mai la, e ka mata anga koe ia o e wike kaha o. Koe fua mawhanā ina te tau au ki ai, au peke tikri se sase ua ono tupe me ua i he whalai te o ki alo i peke mawhana. Ki he ka mata anga koe ia o e wike kaha o. Koe tau ngata anga peke he whiawhini, ka mō tatoka. Ko e tuunga ia oe ea, ka tau toi wakaiange pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Amanaki ke hofi i he tuapule lolo wikeni ai whare alea ki he tau whaongi. Nei ko te potu ngā wea koe maa ka mahulua ki e tahaono i o na siwi whapule angai whaongi ma i hono toi whakahoko i tau ko o si hilia ai tau e tolo. Pea whakapapao me he potu ngā we takmamata e kawa toi pea to ngani ki he whiahui Filimisi Pasifiki Neongo ne os whakaha e wakai i a mga tuunga miheo la o whiauhi ko i he tau pua o si. Mo e kakato ai pe ia o ngāhi o ngongo mo letio kai uma a ai televisone to ngā kieho wani mo whakaamo me au taki kotoa ki pe ia ki hoto whale kotoa. Kai malo e tau kei whiau mai mo mea. Good evening and welcome to your English news with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin tonight, Parliament to officially open for 2026 this Thursday. Ministry of Education records more than 16 distinctions at last year's Tonga School Certificate Examination. And Ministry of Tourism confirms Tonga's commitment to participate in the Miss Pacific Islands pageant despite regional disputes. We'll have these and more stories later on in the bulletin, with the latest from sports and the latest weather update. Now for the stories in detail, I'm Vaiwhanoatu Paula. The Legislative Assembly of Tonga has confirmed that the opening of the 2026 session for Parliament will begin this Thursday with a soft opening program, as confirmed by the Parliament of Tonga. His Majesty's royal address will be delivered to Parliament by three nobles, namely Lord Fatulolo, Lord Lasike and Lord Fohe. Betty Plague-Ilolahia will tell you more. The program this week is only the soft opening with the first sitting of Parliament for the 2026-2027 session scheduled for Thursday next week. The meeting agenda for next week includes the swearing in of all members of Parliament, including cabinet members,
the appointments of the whole House Committee Chair, election of Standing Committee Chairs, and the selection of members of the Legislative Assembly's Retirement Board. Parliament will also deliberate on the formal written response to His Majesty's address from the throne. However, 8 of the representatives will be entering Parliament for the first time. 2 Nobles representatives, Lord Ma'afu and Lord Ve'ehala, 6 People's representatives, the representative for Tongatapu 6, Fanefituafe, Tongatapu 8, William Sisfa, Ha'apai 12, Simon Evuki, Ha'apai 13, Esafe Latu, Vava'u 15, Alan Tangitau, and Niwa 17, Lata Tangimana. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilulahia. The Ministry of Education and Training today released the results of the Form 5 Tonga School Certificate Examinations. These are the result of the national examinations for the last year, following the reinstatement of the Form 5 national exams, which were last conducted in 2021. I'll tell you more on the results. According to the Ministry of Education, a total of 1,321 students set the examination last year, and the result have now been released to the 28 schools that participated in the national examination. The Ministry of Education also clarified that the result do not indicate whether a student has passed or failed, as each school independently decides based on their own criteria whether a student progresses to the next level. Meanwhile, the result that was released are based on subject by subject. From the 1,321 candidates who set the exam, it recorded 16 distinctions, achieved by students who scored between 93 and 100%. Of these distinctions, Tonga High School achieved the most distinction grades in the subjects of accounting, economics, mathematics, science, Tongan language, Japanese language, and also the Chinese language. The Education Ministry also further stated that 1 student from Tonga High School achieved distinction in 5 subjects, while 2 other students had 2 distinctions. Lavenga Christian College was among the 4 schools with distinction grades, where 1 student achieved a distinction grade in accounting, while Queen Salute College in biblical studies. Only 1 school achieved the highest mark in English, and that was Vava'u High School with distinction grade. In total, 28 schools participated in this year's national examination, with 1,321 candidates, a decrease from the 2,049 candidates in 2021. Police investigations into 2 separate homicide cases have so far not produced any result. These were connected to the deaths of an 85-year-old man from Haasini and a 44-year-old woman in December 2025. Deputy Police Commissioner Tevita Vailea told Radio Tonga News that it has now been over a week that has been passed and there has been no one arrested or charged with connections to these 2 cases. These were 2 different incidents that occurred at different locations. Police began their investigations based on suspicions that a criminal act has been committed against the 2 deceased, following the result of post-mortem examinations conducted on their bodies. Despite this, police investigations are continuing, and the public is hereby urged that anyone who has any information relating the 2 cases should contact their nearest police station or call 922 to assist with the ongoing investigations. And the Ministry of Tourism has confirmed that Tonga will participate in the Miss Pacific Islands pageant, despite earlier indications that it would review its participation following last year's pageantry controversies. Here's more on this story. The Acting Chief Executive Officer of the Ministry of Tourism, Fotuika Vailea, confirmed to Radio Tonga News that preparations are well underway for the Tongan contestant Miss Heilala Sisi'anata Muipiao to represent Tonga at this major regional competition, where she will compete against other contestants from other Pacific Island countries for the crown of Miss Pacific Islands. The pageant will take place during the first 2 weeks of February and will be hosted by Fiji, and Miss Heilala and her team is scheduled to depart Tonga for the competition on February the 4th. While the total number of contestants has not yet been confirmed, it is clear that Solomon Islands has withdrawn from participating. This withdrawal follows problems that occurred during last year's pageant,
where the Solomon Islands stated that it has affected the credibility and integrity of the regional competition. The issue involved controversy surrounding the final placings of last year's Miss Samoa and Miss Tonga, with allegations of irregularities in the judging process, which was led by a Samoan national. Despite the withdrawal of the Solomon Islands, Vailea stated that Tonga remains firmly committed to participating in the pageant, with strong hopes that Tonga still has a good high chance of winning the competition. In terms of Tonga's participation, the Ministry of Tourism is working together with partner organizations and with the family of the Miss Heilala to help fund Tonga's participation in the major event. The Miss Pacific Islands pageant is a very significant regional competition where contestants receive strong national support from Pacific Island communities for their respective representatives. Vailea therefore urged the people of Tonga to support Miss Tonga despite the issues that occurred in last year's competition. Meanwhile, Tonga has won the pageant only twice since the competition began in 1987, first when Ma'ata Mo'ungaloa won in 1995 and then in 2007 when Desileila Toluta'u won. This year's pageant includes judging in the areas of interview, swimwear or sarong, talent and traditional attire. And that's it from the local scene. Sports news is up next after this break with Pia Ollier. Stay tuned. Welcome back in sport. The national men's rugby sevens team has left the kingdom for Dubai, where they will compete in the third-tier World Rugby Sevens tournament this weekend. The team is coached by Adieri Pakalani and will take part in matches scheduled for the 17th and 18th of this month. The competition forms part of the World Rugby's program aimed at developing and improving the standard of sevens rugby worldwide. Tonga has been placed in a pool alongside Manu Samoa Sevens, Hong Kong, China and Colombia. Women's teams are also competing at the tournament. However, Tonga does not have a women's team entered. The squad has been preparing locally at various training facilities under the guidance of coaches and team management before departing for Dubai. The first of 3 second-tier World Rugby Sevens competitions will be held in Nairobi next month. Meanwhile, the top tier of the World Sevens series resumes in Singapore at the end of the month, with South Africa, Fiji and New Zealand currently level at the top of the standings. And weightlifting Fiji is gearing up for a big year, with the World Cup in Samoa in April being a key event. The competition will also feature the Commonwealth Championships and Oceania Championships, which is the final qualifying opportunity for the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. Coach Henry Elder is confident that Fiji can secure multiple spots for the Games, targeting top 8 finishes in the Commonwealth rankings. Elder targets to be on the top 8 in the Commonwealth rankings, hoping to send around 6 athletes to the Games. With preparations already underway, the coach remains confident his athletes will shine and make key achievements at the competitions. And that's sports news. There was Pia Ollier with the latest news from sports. Now, looking at the latest weather update with Petelo Taulaki, a meteorologist from Tonga Met Office. This evening, we're going to talk about something different compared to the past few days, a change in the weather pattern. And here it is, we're going to talk about rain for the vast of majorities. That means you're going to experience gloomy conditions, even severe weather conditions. Moreover, we'll be expecting a blustery, especially to the southern waters of Tonga, Tonga and Nuku'alofa in terms of winds. There are a lot of clouds across the northern and central of Tonga, Tongatapu and Nuku'alofa. These thick clouds here, we will be talking about it in the next few seconds. At first, we have this morning here, we have just added to the land areas of Oahu, while still remains in force for Nuku'alofa and Tongatapu.
For the coastal waters, we have just cancelled strong wind warning and small craft advisory for the coastal waters of Hawaii, but it still remains in force for Tonga and the southern waters of Tongatapu and Ewa. Now here's a setup for the next upcoming 5 days, starting by tomorrow. We have that low pressure here towards the west of Fiji, causing problems in terms of winds and rain that tended to move into the west, causing some strong wind, blustery winds to the southern waters and murky, surgy conditions across the marks of maturities. And when it's moved towards the south, winds are becoming northerly, wafting in humid and moist conditions as we move throughout this weekend. Starting this evening, it's going to be widespread of clouds across the area. This model predicts that these spells of rain to move early into the south end once again of Tongatapu. Other models such as EC will be a bit delayed, so that means we are going to have fine weather conditions across to the south end once again Tongatapu and Ewa. But however, we should be ambitious to models forecast related to EC, so we'll be expecting a bit drop down in temperatures towards to the central and north end of the globe, 23 and 24, and the things are still getting blusteries towards to the south end once again of Tonga, Tonga and in terms of winds once again. And for tomorrow, models are becoming similar conditions in terms of forecast. We'll be expecting a bit build up of developing of clouds towards the central Palau across Hawaii, Tongatapu and Ewa, with persistence of rain, even some potentials of downpour. Now, our highest for tomorrow will be around these conditions here, significant figures, so a bit cooler compared to the past few days. We might expect some 28, and things started to rise up towards to the northern once again over Nuku'alofa and Tongatapu. Into island divisions for Hawaii and Oahu, also Tongatapu and Ewa, they be expected some more clouds, some gloomy conditions, surgy, even some potential whistle thunderstorms, especially over Tongatapu and Ewa. And things such appears off, especially over the northern once again. However, there will be experience continuously of clouds with some isolated showers as well. And for the rest of the days, these blustery things here will be becoming strengthened once again with hefty downpour, even some major risk of thunderstorms across Oahu, Hawaii, Tongatapu and Ewa. Tide predictions: low tide will be around tonight at 5 minutes past 10. High tide will be tomorrow morning at 20 minutes past 4. Sunrise will be 10 minutes past 6. Sunset will be 28 past 7. And the moonset will be tomorrow afternoon at 19 to 4. At last, the 5 days outlook for Nuku'alofa. Overall, Thursday until Saturday, it will be murky and surgy. Some potentials of thunderstorms ahead by Friday. Things will start to clear up starting on Saturday. However, there might be some chance of thunderstorms returning of very strong sunshine as we move through past starting of next week. Here's our highest temperatures. It will be reaching 26 due to less sunshine and starting to get warmer or hotter as we move through by the starting of next week once again. That's all from us for this evening. I'll see you once again. That was Pedro Taulaki with the latest weather update, wrapping up your English news package with radio and television Tonga for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Parliament to officially open for 2026 this Thursday. Ministry of Education records more than 16 distinctions at last year's Tonga School Certificate examinations. And Ministry of Tourism confirms Tonga's commitment to participate in the Mid-Pacific Islands pageant despite regional disputes. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.